Jedna od mera koju je krizni štab usvojio je da srednje škole se ponovo vraćaju na online nastavu. O tome razgovaram sa Aleksandrom Markovim iz Foruma Beogradskih gimnazija. Dobar dan, hvala vam na vašem vremenu. Kako vi vidite ovu meru kriznog štaba? Dobar dan, iskoristio bih priliku da vama i vašim gledateljkama čestitam 8. mart. A što se tiče vašeg pitanja, pa znate kako, vikend mere, nedelju dana zatvaranje samo srednjih škola u uslovima kada broj inficiranih se iz dana u dan povećava, ne znam koliko zaista može da pomogne. Mi se sada nalazimo u jednoj situaciji gde je ova školska godina u velikoj meri ugrožena, da ne kažem da je propala. Veoma je upitno koliko će učenici poneti pošto se završi ova školska godina, nije izvesno kako će izgledati i sledeća, tako da ja ne znam šta će nam doneti. Da budem iskren, malo sam bio iznenađen kada je doneta odluka da idemo na online nastavu, jer ono što mi pratimo u okviru Foruma Beogradskih gimnazija jeste došlo do nekog blagog povećanja među nastavnim kadrom, ali u beogradskim gimnazijama najveći broj inficiranih pojedinačno u školama je 3 do 4 nastavnika. Tako da ništa se to bitno ne razlikuje u odnosu na početak drugog polugodišta, pa moram priznati da sam malo iznenađen. Još više me iznenađuje činjenica da se ova mera odnosi samo na srednje škole, a ne i na učenike osnovnih škola, bar starije razrede, ako je procenjeno da su učenici ti koji su eventualno sada izvor te, da kažemo, nestabilnosti u pogledu broja inficiranih. A da li, kad imate podatke o broju nastavnika koji su boleli u beogradskim gimnazijama, imate i podatke o zdravstvenom stanju učenika? Mi nemamo podatke o zdravstvenom stanju učenika i što se tiče nastavnika, to je ono što mi sami prikupljamo. Dakle, škole ne vode zvaničnu statistiku, ne postoje neke baze podataka koje se popunjavaju i ja više nisam siguran da li su u obavezi na nedeljnom nivou da šalju Ministarstvu prosvete kako je to bilo na početku školske godine. Tako da ne znamo koliko je učenika u ovom trenutku inficirano. Činjenica je da ima učenika, mada da li u pitanju korona ili neke respiratorne infekcije, odnosno prehlade koje su karakteristične za ovo doba, tu su i alergije. Dakle, zaista ne znamo, ali pojavljuje se određeni broj učenika koji odsustvuje sa nastave. Naravno, tu treba sada uzeti bitnu činjenicu da se bliži tromesečje, da učenici pomalo i kalkulišu, što je i pojava u redovnim okolnostima, a naročito je sada primećeno. Tako da ima odsutnih učenika, ali nemamo zvaničan broj koliko je zbog COVID-a odsutno. Da, kao što kažete, bliži se tromesečje, vi u petak saznajete da se prelazi na online nastavu. Šta to znači, na primjer, pretpostavljam da sada ima i kontrolnih i pismenih zadataka koji su zakazani za ovu nedelju. Na koji način će se to organizovati? Tako je, baš za ovu nedelju, dakle za tekuću nedelju bili su zakazane pismene provere iz pojedinih predmeta, tumačenje koje su tražile gimnazije, pojedine gimnazije, da li je moguće sada pozvati učenike da rade, pošto je pisana provera jedino moguće u školi, dakle da li je to moguće realizovati, odgovor iz ministarstva je bio da ne i sve te pisane provere se odlažu. Podsjećam da i u prvom polugodištu kada je onako naglo prekinuto, dakle nije ovo prvi put da naglo se prekida, sada je najavljeno nedelju dana, da li će biti duže ne znam, ali kada je završavano prvo polugodište isto su naglo prekinuli i tada je ostale su nerealizovane pismene provere koje su onda pomerene za početak drugog polugodišta. Sad se opet nalazimo u sličnoj situaciji, dakle nije uopšte jednostavno, komplikovano je i ono što je možda i najveće pitanje jeste kako će izgledati nova školska godina, jer ova je definitivno u velikoj meri, možemo reći, propala, bar što se tiče znanja. Da li ono što iz naše perspektive jeste problematično u ovom trenutku je što ne znamo, nemamo zvanične brojke koliko je nastavnika vakcinisano, Dakle,
nastavnici su određeni kao prioritet, određeni broj nastavnika je i primio, ali nisu svi nastavnici, nisu se svi prijavili ili nije bar 2/3 nastavnika po našoj proceni koju opet samostalno vodimo, dakle negde možda nešto više od 1/3 nastavnika se prijavilo, što će reći da veliki broj nastavnika nije primio vakcinu, pa se postavlja pitanje kako će izgledati školska godina od septembra, jer verujte mi, u ovom trenutku meni ne deluje, a verujem i većini ljudi ne deluje da će se ovo tako lako i brzo završiti. Sad kad kažete da je ova školska godina propala, pretpostavljam da to možda i najgore utiče na učenike 4. razreda srednjih škola i gimnazija koji žele da nastave školovanje. Šta će biti sa njima? Da li će se na neki način tolerisati što je ova školska godina izgledala tako i prilikom njihovih upisa daljih? Ja ne verujem da će tu biti nekog tolerisanja. Fakulteti su i dalje ti i bit će do 2023. 4. to je umeđu vremenu promenjeno. Dakle, su ti koji sastavljaju zadatke za prijemne ispite i oni će u odnosu na svoju procenu uraditi. Dakle, zavisi od fakulteta do fakulteta. Ja ne verujem lično da će tu biti sad nekog, hajde da kažemo, onako kolokvijalno gledanja kroz prste i da će biti nekog pretjeranog razumevanja. Dakle, fakulteti kao i uvek žele da prime najbolje svršene srednjoškolce i oni će se verovatno potruditi da prijemni ispit bude u skladu sa njihovim ambicijama. S druge strane, učenici moraju to da shvate, naročito maturanti, i da nadoknade sve ono što je propušteno. Podsećanja radi, dakle, slična situacija bila u većem delu drugog polugodišta prošle godine, čitava ova školska godina, dakle dobar deo 3. razreda i 4. razred je, kao što već više puta sam rekao, je upitno koliko su oni uspeli škole da ponesu. Ono gde država, odnosno Ministarstvo prosvete, bi moglo da više reaguje jesu maturanti osnovnih škola, odnosno da se vidi kako će biti realizovani, odnosno organizovani završni ispiti za osnovne škole, za potrebe upisa u srednje škole, jer prema tumačenju Ministarstva prosvete 20% gradiva svaki nastavnik ima pravo da sažme, odnosno da ne održi, ali postavlja se pitanje koje je to gradivo. Dakle, nisu poslate jasne instrukcije šta je to što nastavnik može da ne ispredaje u ovakvim okolnostima, pa se može desiti da učenik dođe u situaciju da nešto što se pojavi na maturskom, na maloj maturi ili na prijemnom ispitu nije učio u školi, odnosno da je nastavnik procenio da je to bilo moguće preskočiti. Tako da upitno je zašto to u ministarstvu još uoči početka ove školske godine nije jasno urađeno i stavljeno do znanja šta je to što može da se koriguje u tim nastavnim programima. A da li ste pokušavali da napravite neki sastanak ili da se dogovorite upravo oko nastavnih programa i koje gradivo je, na primjer, moguće preskakati, baš imajući u vidu neke buduće ispite? Reprezentativni sindikati su imali na početku školske godine jedan takav sastanak. Umeđu vremenu je došlo i do promene na čelu Ministarstva prosvete, odnosno do promene ministra. Nikakav konkretan dogovor nije tu postignut i dalje aktualni ministar prosvete Ružić je baš nedavno ponovio, dakle, da nastavnik može da sažme gradivo 20%, ali kažem, nisu korigovani programi. To nema potrebe ni sindikati, ni nastavnici, posebno da skreću pažnju imajući u vidu ko je taj ko pravi te ispite za kraj osnovnog školovanja. Dakle, ministarstvo, odnosno nadležna tela pri Ministarstvu prosvete su ta koja kreiraju, samim tim oni su ti koji kreiraju nastavne programe i da zaključim, dakle, oni su ti koji su definitivno morali bez ikakve inicijative da kažu konkretno šta je to što nastavnik može da preskoči. Pa da kažem, upitno je da li je samo 20% u uslovima u kojima se odvija nastava. Plašim se da će nastavnici morati da sažemaju mnogo više, odnosno i više od tih 20%. Rekli ste malo pre da ostaje da sami đaci nadoknade neko gradivo. Koliko je realno da će oni to uraditi bez neke vrste kontrole u školi putem testova i pismenih zadataka?
Pa znate šta, to sad zavisi od učenika do učenika. Jako je teško reći koliko su oni spremni da to sami urade. Prosto je individualno i zavisit će od ambicija i zrelosti učenika. Mislim da kada je reč o maturantima srednjih škola, da su oni opet zreliji i stariji su definitivno i već, kažem, i tekako vode računa o tome šta će upisati, pa će oni i uspeti možda da sami individualno nadoknade, da li uz neku podršku sa strane ili kako već, ali kako će biti sa svršenim osnovcima, to ne znam. Hvala vam mnogo na vašem gostovanju. Bio je ovo Aleksandar Markov iz Foruma Beogradskih gimnazija. Vi ostanite uz Dan uživo.